Buna hazır oturguzarabız. Главный учунда тамырлар кыркылган. Өзүнүн агротехникасын сактоодо ушундай тамыр кайрылып калбашы керек отургузганда. Азыр буну уже отургуздук. Топурак ташта. Тереңдиги 30 сантиметр. Yarım metre koyup kesip atamız da. Yarım metre koyup kesip atamız. Budan жоғары болып қалса, өсімірат елінде. Кішкене қималат та жоғары. Бұл негізгі мақсаты, бұл негізінде баға қауіпті аймақтарда, баяғында жер көчкү, ариялардың жиектеріндегі қауіпті аймақтарды бекіту мақсаты болып есептелінеді. Ошо алкагында быйылкы жылы Ош облусунун аймагында жалпысынан дарыялардын жээктеринде жана жер көчкү бар участкаларда жалпысынан 25 гектар жерге 9630 көчөт эгилди. Жерде 30 гектар жер аян тандалып алынган экме токой отургузуу үчүн. Бул жерге жалпы 18 000 дана ар кандай бадалдардан көчөттөр эгилип, биринчи карагай, ак кайын, кайрагач көчөттөрү. Биз бүгүндөн иш-чараны баштадык. Ошол бир 3-4 күн ичинде толугу менен аягына чыгарып, анан кийин тосууну баштайбыз. Айылына тегерегин толугу менен зымторлор менен тособуз. Материалдар толугу менен алынган.